بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أقول من مفهوم كتاب التوحيد وآهد كافواني مفتوح تريس أبوانا باب إباب مصنف رحمه الله فتافاني كيت قرآن के آية को एक पूरी बाबा के मौदूआ गुलुम हुरी आयत के मी बाबू के इसके नवाफन अगुन मी बाबू के बाइंग आयत वाणी क्या फैनमेस भारत दिगो में तो क्यों नमक फौगा अगुन में फशात है निकास मी बाबू के कुरीगा कोलगोरी आयत हो गए तर्जुमा अगुन में क्या लाफा फाहद बयान कुरीदा मुसन्निफ रहिमहुल्लाह बिदाल फावनी मी बाबूगा बाबू कौलिल्लाहि तआला ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. سورة النساء فستلس ونآية فستلس ديوان آية غنيت ميتانغا كتاب التوحيد مي آية جنة فوني توحيد باتو تريغ هميني bayin ei algon menge huriha kamek hukum kurmai faisala kurum shari'at bawa lebumai haram halal kandelu ei Allah subhanahu wa ta'ala hamekeni onnan jehe kamekkama qabul kur ekalange shari'at fiwa e shari'ata khilaf ehen nidamaka ehen hukumaka algon men faisala kuran ruhum ei الله کے اکوانتکن قبول کرما فشورا کمک نما توحید ای یوریها کمک سے کلانگے کیمنتریوں ہم ایک و شرک ای مین اوس کمک اللہ باور کر ام فرات باور کروں ای حکم کروں کم گاوی نمس ای فیصلہ کروں کم گاوی نمس ام فرات کے حکم کا ام فرات کے فیصلہ کا اللہ کے شریعت بیر روحم کی ای اللہ فرات باور کر من آيته معنى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك أليك فان دكودا نغنهم هي إبامهم تممنك إمام وجه بيكمغا هي كرا بيك يزعمون أمين اعتقاد كره أمين قبول كره نتهي كره تممنك الله එකලාගේ බාවල විතකෙච්චදී ඒගේ කුරින් ඉස් කුර්ආන්ගේ කුරින් අල්ලාහ් බාවල විතකෙච්ච සීමා වෙච්චාමේ මොනා බයක කලේ ෆාන් දෙක වඩා නුගන්නොම් يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك කලේ ෆාන බාවල විතකෙච්ච ෂයි කලේ ෆාන්ගේ කුරින් අල්ලාහ් බාවල විතකෙච්ච වෙස් ඊමාන් වෙච්චාමේ මොනා බය කලේ ෆාන් දෙක වඩා නුගන්නොම් إبامهم إمام كما الدعوة كرا يرجع إمهم حالتك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت هنا سبيهم إدني فيصلة كرمجا حكم كرمجا طاغوت کے فيصلة الديومش أي الله سبحانه وتعالى کے شریعت خلاف إهن نظامك إهن حكمك كره فيصلة کرو الله تعالى کے شریعت فيها إهن إچكا حكم كرون أي روحویگم وا کمکم ونوت එහෙන් බේරු හුකුමක දියුන් එයි තෝගූතුගේ ෆයිසලා දියු තෝගූතු එයි මිතාංග එ මුරාද කී ෂයිතාන අදියගේ තුරුන් ඉල්මරින් තෝගූතුගේ මුරාදුක බයන් කුරා ෆවා
එමානෙන් එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශරීයත් ෆියව එකලාංගේ ශරීයතා ඛිලාෆ හුකුම් කුරවේ ෆරත් ඒ ෆරාතේ ෆයිසලා රුහේ ෆරත් එයි මීහෙක්කම ගාවියස් අදි කාහිනෙක්කම ගාවිනමස් අදි එයි වදයි ෆල්සෆා එක්කම ගාවිනමස් නිදාම එක්කම ගාවිනමස් අල්ලාහ්ගේ ශරීයතා ඛිලාෆ එහෙන් හුකුමක් එහෙන් ෆයිසලායක රුහේ නමනොතයි ෆයිසලාය කිනොත හුකුම් කුරා ෆරාතකි එයි තෝගූතුගේ තෙරේ ගිහිමනේ ෆරාත් وقد امروا ان يكفروا به ابامين امروا يغنوني كافر واش شيطانايا طاغوت كافر واش اما اقول من تكراركم من كتاب التوحيد دنوم بدا واهكي توحيدغا مهمنيني دبيك ماغن اي اثبات نفي علكمගේ හොරියා මානේ ශරීය බාව ලෙවමායි හුකුම් කුරමායි ෆයිසලා කුරමායි එනුම් සකලාංගේ ખાસ කුරේ හොරියා කමේ ගමේ කින අල්ලාහ් එකවන්ත කුර adi ekalaange fiyawa meistakun alakon kura farat ekalaange fiyawa alueti ve farat ekalaange fiyawa e farate ge faisala ya shariye kurave nizamta farat e tagechen algon men kafarwan je ei allah fiyawa alakon kurave budutaka algon men kafaru afade allah iman vetibe algon men ge terega shariye kuraven je faisala kuraven je gote ge ekalaange shariyatum beero hen nizamekkam qabul kuranya ei tawhid ad-da'wa kuffa em farata kalakon kor mi maan algon menge muli mi fotum muli mi filawalata kun libemu medani mi kalima ge dashuga allah subhanahu wa ta'ala kanalo afa huriha kamaka algon me hiturnu qabul kurmai e huriha kamakan algon men aaye ke bunu e shariata khilaf komme kamaka algon men kafarumai e komme kamaka algon men nune ke bunu la ilaha illa allah साफ सोरेह मनहज एवस काला ओलुम बोलुमेनुआ ए मितांगे बयान करो नि तौहीदुगे कलिमागे देनवे वक़द उमिरु अन यकफुरु बिहि एमिन अमरेंग मने काफर वाश ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद हमें किन अल्लाह खालिस कुरमा एनुम फरात का काफर वक़द उमिरु अन यकफुरु बिहि ए फरात का काफर नुवे ईमान नुवे तौहीद गहुल वरे का नुवाने या खिलाफ है मुरिया फरात का मिया काफर नुवनिस अल्लाह की इलाहिकम कबूल करूंगे ई मिया तौहीद गहुल वरे कम गवाने सौबेन्नो इलाहु अंतकं अल्लाह अमेकनि खालिस कुरमा एनुंग एवस फरातन इलाहु अंतकम हिस्सा मिंबर सिलिफा नुवाकम कबूल कोफु मद्दांत इस्बात कुरमा नफी मिया आयतुगा सेवने वाक बयान कुरफ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا شيطانا بينهم بني إبامهم دروجم با بودوجم با مغفرت دمكم إبامهم مغفرت داش إجمانه كي الله के शरीयत फिया इलाह के फैसला फिया एक इच्छ करो ही जकम गवाना मा शैताना के मगोई दीनुं एकला के हग्गो के मगुं इबामेهم फेगो दुरकुरुं ए शैताना के मक्स एमे गुरिया कमेक दीना इबामेهم दुरकुरुं එම්මෙ බොඩ මගකේ කොබත් මීහුන්ගේ මුආමලාතක මීහුන් කුරා ෆයිසලාතක හුකුන්තක මීහුන් උබ්වා නියාතකයි එහෙනියම් බෙස් ඉන්සානුම් ෆයිසලා කුරේ හුකුම්තෝග අල්ලාහ්ගේ ශරීයත අදුරුවීම ඒයිෂ් අල්ලාහ්ගේ හිදායත අදුර එදෙවෙ එහෙමෙන් දෙයකො දෙච්චකි හැම එකනි දීනකි අලකමෙන්නුක් එන නමාද කොෆන් එන්නෝ සේනක ෆයිසලා කුරම් බේනු බණි हुकुम कुरन दाम बेनुवा तनकी मग की अल्लाह के शरीयत खिलाफ चिकम गवानमा वरद दुर्गे ने इस्लाम दीना दोनों दीनु गेना बेरुवेगे फेवेगे दुरग गेंति गई शैतान आगे मकसद हे मालगुन में तेरे के फैसला कुरवे हुरिहा बावत एक मस हे अलगुन में लेया गुलुम हुरि मसले के मुगावेस अलगुन में मुदला गुलुम हुरि मसले के मुगावेस अलगुन में वरिकावेन्ना गुलुम हुरि मसले के मुगावेस अलगुन में एहनियं इज्तिमाई कंतत्तकाई दाखिली कंतत्तकाई खारिजी कंतत्तकाई मुरिया कमगे सागुन मेंगे निमु में फैसला उन जेनि अल्लाह के शरीयत एक अलगुन में हितुन रूम कबूल करूंगे अल्लाह के दीन अलगुन में कबूल करूंगे वइदा क़ील लहुम इबाम नबुन विजिया तआलू इला मा अनज़ल अल्लाह व इला रसूल तिबाम अन्ना से अल्लाह इलाह के रसूला बावल बितगिच्च हुकुम फैसलाया एकलां हुकुम फुला
ekanaange nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurave hukum fula tibamihun annashe bunavijjiyam ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa kadege faana feni wada gannawane munafiqun kadege faanunge farappulu moonu amburala duradduwat Allah hukuman anna bunafiyam emihun gituga wa kufrai nafratterikan faalokam bodabote emihunge beerboshum fenna emihunge bahaya amalun ebamihun nafrat quran Allah hukuman anna gowale vijjam munafiqun e fassemburi kadege faana dura ekam manavegen daati kadege faanu deke wada gannawan فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم تنفه إبامهم أتكم كل كنتتو سوبهم إبامهم مصيبة اللاجم في كم غوانا ثم جاءوك يحلفون بالله دين كذلك فانو غاتا إبامهم النانت الله غندي هو أكرم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أهرمن إغتا كنت كولي هيوغتوغا هيوكمي غتوغا رنگلا كنت كرمغا نيتوغا امقصدوغا كوريكمي غتوغ اي مصيبات جيج اميون اكولا نوبا كنت توسم اميون شريعه خلاف كل عملوغا سوم اباميون مصيبات كوريمت وجنم دين اكيفانو غاتا انانه دوغ هوا كرم تيمنمن اصلاحتكا رنگلن هيو نيتوغا هيوغتوغا كوريكمكي emeerubuga e moraduga kurikameke ekamaku loba disitre hon migotam mistakon roju awani islami dawlatu islami verikamegga shariata hukum kurevigen e hukum ta tanfiz kurevi shariata khilafa mihun dakka wahaga daka buna abastahu macha shari court ta hukum kurevi hukum ta mihu macha tanfiz kurem fashafiyam Allah ke syariata khilafa basbuna mihaka fitna la ganna ne beer pos ei ena puni bahuga saw ena murtad wejaka ena ga macce sharai hukumen asika ena edden salamatan ne kenguni madden ekefan gata usur dakkanna ekame mujtamaegga mistakon aduwaha mistakon balaganna mistakon terega mashhur bahaki munafiqun ge baskamu ga vejjiya den emi honu je tanaka usur dakka gannaks ei emen beruganna ebege faratun emihun dekki wahakya e bastaka e amaluto forwan jehefada laduganna farate mujtamaga netijjiyamu de mistakun berun ha wahake dakkana mistakun berun amal kura enmes emihun dakka wahake taka e amaluto taka e bastago macca adabu dene hukum qur'ane barugada dawlategge veri farate hunnakama wa nama emihun dimawa fitna taka e musibat taka sobun den emihun as Allah gandi huwa kuffa uzur dakkum bunana ti mammen ehen dekki wahake noneti mannamen ama yo netuga islahu ga netuga dekki wahake sura tauba ga Allah taala bayan kore fade sahabin malama kufr sar kurima kit qur'an ge gaay bawer qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kadayfan vidal wa sha Allah hayla gaayat takasha hayla ga rasulan itibam fursarakum malama kurakum gaay لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم تبامهم عذر ندكاشة تبامهم بني إيمانكم فوق كافرف एमें उजुर देखिए में बुने तिमन में मजा करन सकरा जन देखिए वहां के गेन देखिए वहां के नोने एकम के उजुर दक्कन जेहुनी की वेगत उजुर दक्कन जेहुनी में देखिए वहां के में बेदी एमें सलामन नो आवर के बारे के वेरी फरात इस्लामी वेरिकम दौलत को फरात को हुरीमा एमें जहिजे ए देखिए वहां को ඔබ්බාගේ මෑතිරි කොග්ගම් ෆිලාගේ මුස්තම ඔලවෙන මගෙන් හොත දෙංගේ වහා කෙමන් අස්තෙක් එකම එෆද බාරේ මුස්තම ගන්න එන්නම අදමුද මීහුන් අඩෝහණි ඉෆද මිස්මිහුන් දක්කා වාහකම් ගවාඩම එමිහුන් නක නෙක්කොම් මෙහෙන් ෆිලාගෙන් ෆෝර්වෙගෙන් උලංජේ حالت එයි එවාහක වාහක මුස්තම දෙක්කම කීමේදෝ මීහුන් එහා බීරෙට්ටි මීහුන් එහා බොඩ කම්බොඩවා කමෙක්කම ගනුවේ අද එවාහක දක්කා ෆිලාගෙන් ආබුවගෙන් ලදුන් උලංජේ ගොතකනෝ මුස්තම මෙොතික් එවාහකතේ රීති ඔෆ් කුරයිෆාවා මීහුන්ගේ तरक्कियाई तहजीबाई तमद्दुनाई मुज्तमाओगे कुरियरुमाई लाभयाई फागतिकमाई गुलिफावा निजाम तक की हुकुम तक की उसूल तक की यही कम गमी हूं कबूल कोफा एम जाम
ewa dakka mihunga basse iwar reed bayekkam gawane e forwaka kommen emihun nu jeera mujtamoga egota balagem fikam gawan effog musannif rahimahullah genna afani suratul baqara ga sat suratul baqara ga 11 wana kurin hamad dekke mawdu ga ayatan wa idha qila lahum la tufsidu fil ard ebamihun nabunawi jiyamu tibamihun bimuga fasada nukurash qalu emihun bunane innama nahnu muslihun ahar men waakan kashwari islah kura baykam islah kum gotagun allah ge shariyan obba ilahu ge fayin obba ilahu kum ful obba e diffara ko fayin gotagun islah den kon islah toan ibn qayyim rahimahullah bayan kura fani mi ayatu ge muradu ge mi fasada ge wahaka bayan kurabaf Abu Bakr ibn Iyash afkurat bidalu fawani inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasadin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam bima rasul kama ekallege faanu faalu kura fonu bevi wa hum fi fasadin bimuga ibamhum fasad kuramun danikosh bimuga holuren eke faanu insanunna meistakun rasul ekkam Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fonuvi bimuga ibamhum fasad kuramun daniko warabbodu fasade ge terega bimuga holuren waniko fa aslahahum Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam emihun islah kurbi kum farate medir kurbat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge zariyain e ufedifa fasad Allah islah kur egmane ekalefanu geneste ge Qur'anu nai ekalefanu ge e Qur'anu ge sharha kam gawa sunnatu ge magun bin ekalefanu islah ko devi mista ko non bod fasade kam ga fasade ge tirega manik faman da'a ila khilaf ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam embe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadagen maga khilaf ehin kamaka gowa miha ehin magaka da'wa demiha fahuwa min al mufsidin fil ard ay bimuga fasad kura mehun tere mami bin islah wani bimuge veri ilahu ge shariat bin islahum ge huriya manek ay bimuga ole insanu islahu mai bimuga ole direta kichai bimuga Allah e insanu ge rizu gotuga labwa fa gasga gessai masma messai mi duniye ge Allah labwa fa muli tobi nizam ekkon islahu he gotuga hingani Qur'anu ga hukuma hukum kok ei algon me qabul kora age gatei bimuga taqwa be kulan farafiyam Allah bimu rizqu def odun rizqu def wareve gasga ge de mewala insanu islahu emma gasga ge mewa mele nikivegantu Allah shariat me hukum kurat wareve nikivegantu rizqu ge wasilate warek ekalange niyumata shukr kura be kule konya wareve eniwen Allah debba embiya bimuga insana Allah bawale bi shariat ekala hukum fula hukum kure ekam gawanama emagun insanu islahu gon ikhtiyar kuranama ei muli duniya islahu insanu nai janawarun nai gasgaha gessai masmaha messai huriya chumuli nizam ekko Allah subhanahu wa ta'ala islam ko devane qur'anai e qur'anu agem badagen nabiyya sallallahu alaihi wasallam maga insanun tabawejjikam gawan ema insanun fasada ga manikon insanun islam korom man Allah fonu bi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalang shariat debaf enum magakun islam hodam farafiya ibin fasada korom ei enum magakun islam en nama enum magegga insanun tibba kommehen ituru mage genna kanu jewnis e zamanu gash islam din bawale mukuri gaves mihun etere kankam boduwe adan hodan oge boduwe jiyam emihun mashwara kogen salla kogen emihun tereti bodun tantanan ebbegen ginamihun taayidu kurawada goggen nimmage emihun rangalakon fenne godda emihun ole munde e zamanu ges ekam ebayeka rangalako ekkam fenigen ebe kule goy ebege tereen ginamihun rangalakon fenigen ule ulun rangalu nuwati Allah Qur'an bawalif rangalu
istakona bayan ko domat ehnune ko manoje shari'a ba wala ba kommeta komme insana ngolna sama emi mutere kanko amashara ko emi rangol ko fenna ko daga uleni emi hunna rangol ko fenna go e rangol ko ekkamuga allah dekode nogannawati rangol ko bayan korom qur'ana e qur'ana ga rasulak fonuf enon gotakon insana islahu amase ko fino ei fasad balla emi hunga dawa bimuga fasad no kurash bunara aramna ge islahu kurame kon islahat qur'anun sunnatun num magakun kon islahat bimang annani agon med me fennani bimuga eno magtakum mihun islam kuran ulini me fori fasad duniya ko bato islam fettane allah ge shariatun deenun non gotak ko bato namuna qawm emihun gamille wadi nizam takun islah ko fori gom gawmna dakkabe emihun amillen adahu wardi falsafa takun e gom to gotibim mihunge furanaya e mudala emihun abura izzata emen mumtalakata getora mujtama amankan hoda dife mujtamen agomna dakkash miyotiye namuna mujtama e mujtama netijjam algon men halu gadulun saaf ko bunam edani allah ge sharif feva amillen e bameng ikhtiyar kur nizam te ke daruga insanunge maslahatan hallu kur ekashiga ma nizam te nonai duni dakkani saaf ko fenna mut ekam tarikh rojo vejjam muslimun islami shariat hukum kore dostoruga e mujtama toga diriulun huriya farad muslimunna gairu muslimun huriya farad daga e farate ge hagguta furihamen hoda devi amankama adluwarikan qaam kuraifa wati duniya ge tarehu fennan fetto leferi muslimun nun e wahada kene gairu muslimus ei halaki tajriba kore insanun ge faada dekefa wa shariaten allah shariat echennom ekam algon men insanum beenu noni maga daturu korei em farat taken algon men nang ei riti ge nonkam gadakka riti gotaki emihun amille hawa nafsu gedun takkam gadakki algon tene bayakavs ege gabul kuron embe bunana waida qilum la tufsidu fil ard bimuga fasada no qur'an buna fi bunana qalu inna ma nahnu muslihun harma me islah qur'an islah nuwane allah ge shariatum ilahu ge dinun eno mawkun islah ku fi me fasad ei allah ge shariatu ge islah ku mago taw ku mabustanawa ke kommechches islah kuranya hadanya dehene fanne gahulwari gata genda gadiyen ifagen wadan kura me gata gosse me nuhede ei enata ku nuhunna ne akulena ala gadiyen ifagen wadan kura me gata gosse ene naga marute naga fr gadi ge je gadi dosti ei ene ke ekam ahulwari men agumna fenna bike kan machine tawges poluwaram kurana me mitante annu lecchi danna me honnone kiyewagen ti me honnone mita nuhuluwach ati telefon ay kiye poluwa veenen nen rawa ke samule dalaku me dalgon me mujtama ngas allah ge shariat hukum fulutange mujtama islah wana urha goten ubba echi efara kufa mujtama ge ki tantaran ambora eki tantana jassa eki maslahat kolkola jassa hedima muli mujtama ku fasada olombolon ara waanu annege muloni mujtama ku gembigen dan halako kharab wegen dan abudu sawgum naden kure kamge tafas hisab edum meena wattere ku ituroj ena wattere ku ginewej meena bek mara ena kof ena bek muda ke ituroj miki wegen allah ge shariye fiwa ehen geggotun algon men tantanan islah ku lekiti madimala kolkola hedi god hedi mujtama ge dimadimalon fu wetti halaku abudu sawgum mejeni ekala gada kandek gada turukura odiyek gembigen dang uleti abodu pampujjang hikkahe abodu di hikka or mejeni abodu di hikkan kiriya femmati ge menon den kon taraggi towe taraggi weveni kuriyereni hindamalan egetere gamajegen tibegen non emiyo gadjehon echchekun echjon dimalakun emiyo gadjehon echchekun di hikkan kiriya mujtamoge na kanduga me fen hiki nohiki ule hisab ule den kon taraggi to me hagigi algon ekon amankama omankama ekoga mihunge musandikama deemverikama mikanka mujtamoga ama mujtamo richa hindemile e mujtamoga salah petruni madin tarakkiya tawzim kuriya abadu kuruga tafas hisaba e huriha etcheken algon men ulegenne nuwan emergency ga abadu baabyagen avasfaru adigenne mujtamo islah nokure algon menna itura farwa dene wagut e beenum ve ekom e wagut hodene kinat allah ge shariatu algon mujtama farwa ko ilaj ko إفق مصنف رحمه الله قلنا أفاني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بين إصلاح مفهوم دم بين فسادا وكراش الله بين إصلاح قد دبي الله كشريعة لكن فهم عم يستقون بين فساد كوري هلاكو
وادعوه خوفا وطمعا ادي كلام الدعاء قرانش بيروتي كما اميدك الله بيروتي وهال اي كلام رحمتك قرا اميدك اي كلام الدعاء قرانش ان رحمه الله قريب من المحسنين اما كشور الله برحمك احسان ترينك جابكم به مي آيتك علم كوري كيافري آيتك كوري فيلال تبي في عدوس هذا في فنان إفهم مصنف رحمه الله جنة وفني سورة المائدة كفنسيشن آية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إبامهم إذني جاهلية زمان كحكم هي جاهلية حكم هي مانك الله شريعة في حكم كي شريعة خلاف حكم كي جاهلية زمان حكم أي جاهلية එකලාගේ හිදාය ෆියවා එහෙම මාක තබාවජ කොම්ම මියගේ තබාවනි ඒකාවිස්සන ගරුණුකාවිස් ජාහිලියත් ඒ ජාහිලගේ ජාහිලියත් ඒ හිදායතේ අල්ලාහ් ශරීයතුන් ලිබේච එනම මගකොම් මියගේ හිදායන් හොද මසෙක ෆිනම ඒ ජාහිලිය ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله الله تعالى حضرة لفوا هدايه النتي එමිහෙගේ හවා නෆ්සත් තබාවි මිහ කවර මග්ෆරතුම් බඩි කාකෝයි ඉවර මග්ෆරතුම් බොඩ මේක නෝන්න අල්ලාහගේ ශරීර අල්ලාහගේ දීන් නෝගෙනි ඉන්සානු ඉස්ලාම් කුරා මගුතන් අමිල්ලෙ බුද්ධියා විස්තුමා ෆිකුරු දක්කා මෙහුන් එයි ඉන්සානුන්ගේ ෆසාද මුජ්තමාතන් හලාක රෝලා ෆසාද කුරා මෙහුන් එයි එෆද මිස් මෙහුන්ගේ නිසාම් තක ෆල්සෆාත කලගොන් මෙන් අබූල් කොගේ නොවන් එෆෝග ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يقين كرا بيكن الله ورواكي مولا رنگلا حكم كربني كم فراتنگيش algon kabo kurun jeen Allah ورواكي ماتيوري فراتن algon مت حكم كراك نوننا نوننا نكي كيوegen اي الله algon men ufeddevi dunya ga wahatake chum ufeddawa kori hakama tenodigam vela ekalaange ekala hukum folo ma hewegen waane algon men tere insanun kura hukuma ki algon men fada mihaku algon men macchen ilzam kura echen algon men men ke salu en buddhi gotum belies e hukum tak algon men qabul kurma bore algon men heddei farat hukum algon men ruhma awlakum bor e fogden genno foni hadisi an abdullah ibn amr radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih manai tibamin terenge besmiyo ki imam ekam ganuwe mitage murada ki imam ekam furiyamo ekam ganuwe emihe gawana sutiman kadege faana ekam kamagen wadagenne viha kamaka tabako fumaddant e malgon menge loebba nafrat algon men hinge de kantad hinne de kant mihuri achi mingana ki kobat ekamaka allah gurussam wajjam ekamaka nabi sallallahu alaihi wasallam gurun wajjam ei algon men ruhekam ekamaka allah lobode ganna komme kamek ek faratakan allah lobode ganna komme farate ei algon men lobean je parat lobean je kantat amemme ekamaka allah reward nuganna komme kamakai e faratakan e amalaka allah reward nuganna komme farataka algon menge nafrat onnan jen lebba nafrat allah subhanahu wa taala ge deenu ko macce onnan jen algon menge hawa nafsu ge dunta jen tabakura enne kon islamet ena qurahi wa kamen ama din ena qurahi no kamen ama den deena kanobat duniye ve dunta me ge darun dilalan ene faida watan ko laga siam bunam fardan allah ko shariatas allah ko fotare ko qur'an ekame foto hukum koggen ena kolokam baliwane gijjam buran me fardani kom sehen nizam international court harem fardan ei algon menge bay me honge amalata honno ehme ei imanu gahulu werne non heo gotuga imam be mehna non ek algon menge nafsu tabakuran jeni shariatu gawa gotuga mach mi hadisi ge sharaha ge murajab al-hanbali rahimahullah vidal fawani فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان مسلم إنسان إيمان كم فريه مفاميه كم غنوانه كامل الإيمان الواجب أين واجب وجم ومنبر إيمان كم فريه مفاميه كم غنوانه حتى تكون محبته تابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هوا نفسه أين لوبي نبي صلى الله عليه وسلم كما كم وداع النبي من الأوامر إمها أمرتكاي والنواهي وغيرها إكذا نهي كره كنتتكا إنوم بس كنتتكا تباكو فمدانت
amoranahi shariatugen amoranahi ei enage lobige minganu kamuga wanche fayuhibbu ma amara bihi wa yakrahu ma nuhiya an em ekade fana amuru kure horiha kamaka ruhe ekeva nahi kure kamaka nurun teriwa e kambedana tima kurai ba kamaka stima kulei ba chaka stima mamfali beche bis mali gotum bes e namas Allah subhanahu wa ta'ala amuru fulu asse me hisam ferin ene jeheni hotte algon menge mujtama toga kankam wani mihenenu algon nantire me ar warabbodan amufe masale me juwaga masale juwa kolon sharai gotun smanakame nge rajye gawani gotun smanakame abadas juwa kogem bay juwa kulegem bay higher coffee bunefi amone beeru mehun algon nantire me juwa kulegem kon TV taka radio taka news taka majalla tawga juwaage bodati inam taka chelan kogge SMS ke व्यापारी taka eta ba or million rupiya taka jama kurani misme matum haram gotuga faisa hoda algon me ekankama ke haram kama ke bunima algon menna be fulum viddare news tawga hulwari algon menna badu bus stand bay bebe fulun algon men ewa algon menge amilla Facebook page uga jahali ma algon men khabar tab jew manavege ruliyas kitem ruliyas haramwan juwa kulun haramwan algon men deke nur ruliyan nabi algon medannawani qiyamat do e juwa ge muamala takura me nanguri azabakum mistakum salam wana magumi dakka salamatu magu dakka me deke ruliyas kenwa hagiyatuga lobi wanchi eko mali manfaata kurmatiga duniya ge dunta kurmatiga Allah ga amuru fulama den Allah subhanahu wa taala ge imtihanu gene failiwa memorene pen kara sakala pikapa loriya apartmenta number di SMS kuram mas demas wanden SMS kuram bole rajya men SMS kom SMS ka rupiya kanamon gos million rupiya fansa rupiya karanna ka vekk di baki uriya la rene ka ko ilare toy mis mi gelare nonte algon medanno nefadechge bæවරියම සොද්දේනවාන ඒ ජුවායේ කි එම්මෙන් අතුන් නෙගේ ෆෑසායි එකක නොත ඒකතරෙන් බයික දෙයකට ඉත්තිෆාක නොත නසීබ් නම්බර කයි ජුවායේ එම්බෙජම් ඒ ෆෑසා SMS කිස් algon zakat දක්වන SMS ඒ ෆෑසා නෝ මන රුෆියයි ඒ රුෆියා තකණ්ඩා එයින් එබ්බ වගේ ෆරාතක මෙදේ මේ ජුවාගේ මුවමලත් එකම algon kurmatiga duniyama demben menwe ayate saduwag demben menwe hadise saduwag demben menwe e hukum bayan kora ilmurege basse saduwag juwage so mul mujtamaga kharabwe Allah subhanahu wa taala kofa ya azab mujtamaga as mistak muamalat takum baraka kendi koriya muamalat takega neganikam ge sifata ngashagane mihunge terega duniyawe iduntaka kankan ala me akhlaqa suluk ala ko gen diyama den anekkas punani ko bahe dini ilmuring ilmuring bas ahanama mujtama fasad enwane e hukum tak tabawanama Allah go baraka annati fennan ennames tabanu wefa den nuba am anekkas e farat takad mengil dikkurun ei wara hita murikam em bimatima ge hawa nafsu Allah kiyamanteri kufma dande miha imam vikam ganuwe Quran ga ayatoge tafsiruga assabe karun tafsir tawga adi algon men amilla ada kadan viyanu da fahish kantat dejinsu masune uluma viyanu da fahish wahagataka lavataka adutaka manzarutaka algon men ge kurimati ron to midakka adani algon men gege sitting room ga tibegen TV takun echi bala huriya wa ke midak ekka ren kames algon men ei goe ke fahish kame ke punima Qur'an ku nete tiwa ke hadis ku nete tiwa Qur'an ku nonna mismar ku TV channel to go ke nankanda ala abune kam fahish kan taw bunege ennon to ekam ko ekankan algon ben menwe islah ku raksh adi ko ba to ekankam algon men ekala viyanu da kantat qurati dawlatu ku faradun kama be farat ku algon men qura kantat mana qura kas ben menwe mona mi ki kadevna behekam normal amillekam karu minimum ko
ama yae kolgon men islahu am beenu islahu kurum beenu gomu hegotu hingam beenu gomu islahu am beenu ekom fasada kurabe kura fasade mana kuraka e fasada kura men beenu menu ei beheka menu tumanna minimum den ko bato islahu an kinet algon men iterim fasada kura me hun kura fasada dawlatu kamabe faratu mana kurun e haggekkamu ga wejja me hagujene qabul ehennuni kinet fasada kura minimum kam ge mihun do kolla an menu ka men do kolla algon beenu islam ehna nuwan islam em vima miha ge hawa nafsu ekankan heyogota tabaquf maddan den emiho ko ima heyogotu ga ima wikamuga anuwe ibn qayyim rahimahullah bayan ko amra nahi ge machan algon menje kiyeman teriwa وقد ورد بمثل هذا المعنى في غير موضع من معنى قرآن يتتنق الله سبحانه بيان قراف وذم سبحانه ما كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله الله رهود أنما كنتك نفرت كريمه الناي إله رهود نقولنا كنتك لوب كريمه القرآن غواني زمك بس بدو بس وهي قرواف الله تعالى يقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وهن يبامهم منافق كافر الله سبحانه وتعالى رهود نقول كنتك يبامهم تباوي الله فاحش كنتك لوب نقرب مكة مشركون مسبوني إهوريا فاحش كم كفا آرمن كابا فهم مكان كونغلو نقطعمي والله أمرنا بها الله أهرنا مكان كور أمر كرب وافت إن الله لا يأمر بالفحشاء الله فاحش كنتك أمر نقرب إهوريا كم كفا آرمن كابا فهم ولو نقط دين كنا مجا كورما إسلام دينك ليفسه كم دين إسلام دينك ور ما دينك هارو كر دينه نهم إهوريا كوتك ولوينج أدينه كتيرين ميون إنكم دينك دماغ نفسه guna gote oleve dinen e yebes dinen onnane e yemi gawa nafsu e din kam ko balafme em allah rihod nugannawa kantatta kemen ruhuni wakarihu ridwanahu adi ekalang rihodi gemwa kantatta kemen nuruhuni dinu ga hukum tak taqwarum deemverim men nuruhun miedu algon mege mujtamawtoga mehun namaz kurman nasehetti irshadi namaz nukura mehun adab dem farafe kigeda bunan hona namaz kurma ki sarkara dawlata be ke menone zakat nu de mihun ifatam waraf ki ke dobuna zakat nakuma ki dini kama ki timanne timang beres kalange onno kame ki ei ki kaumuge baaro farat ka be ke menone henno dobuna ekom algon men islam ambe namaz kura ke ber menno zakat de ke ber menno rodon hifa magumati ke ma hayer kurma suliya astime algon amille kame ke bun ekam skura ke ber men ekom ko salgon mitweni islahu ahitun hawa mustibayf قوم اسلام كينت اسلام اي الله ريهودي كنتك اكن كم نوروني الله ريهودي نوغنها كمك ايميوم فوريلاغ اكم کو فورينغ قران الله تعالى قال ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما شهواني كنتك تباوا ميهم بينهم وني ان تميلوا ميلا عظيما بودوگم وا لمبمكم مول مجتمع ابامنا کو لمبيگناس emmen emonna ko badina emmen emonna ka ajja emmen emin faatun duwa ei fahish kanta faturan beenum wa min allah yuridu an yatuba alaykum ei kuri allah iradu kuri kademna tauba labwas ekam fahish kanta da kurame ettaba min beenum emme ko limbiganne ekamach ekam ya ekos bunani bimuga fasadanu kurar qalu inna ma nahnu muslihun armanaki islah kurame فالواجب على كل مسلم على كل مؤمن أي فوق القرآن الله عنقوني فأحبط أعمالهم فهي إيج سبب الله يمين عملت باطل كريم كيف كنت الله رهود نوعن كنتتك يمين لوب كريم الله لوب يدين كنتتك يمين نفرت كريم إيج نتيجة كي الله يمين عملت باطل كريم فالواجب على كل مؤمن كم مؤمنك واجب يجمعني ما أحبه الله محبة توجب له الاتيان بما أوجب عليه من إما كم مؤمنك واجب من الله كمك لوبي كربي كمك لوبي وديگن كمك ألگون من لوبي كرون أدي كلام ريوان نوگن كمك ألگون من نورو إفوغا مصنف رحمه الله جنوا فاني بداية قال الشعبي إمام الشعبي بداية فاوي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة
munafiqunge miheka yahudinge miheka demihun terega araru men ufadu masalak komis masale faqala al yahudi yahudi miha buni natahakamu ila muhammad ahar men terega hukum kuram faisala kur hingashe muhammadu gatadda yahudi miha bunani natahakamu ila muhammad muhammadu faanu gatadda hingashe hukum kuram ahar men terega faisala kur kivegen liannahu arafa annahu la ya'khudhu rishwa yahudi enge muhammad sallallahu alaihi wasallam rishwatan mangawanak yahudi besen haggu adul insam danak ekay paana riya gossiya wa qala al munafiq miha buni mine ke ashhadu an la ilaha illallah kiyage beerfuru namaz ko ke muslim ego to urimi aneko ke yahudi qala natahakamu ila al yahud buni hingare yahudi nge faisala idda la hawla wala quwwata illa billah muslim miha beerfuru uri munafiq miha ne ke islam etta beerfuru islam ka follow ko gunan nemeta munafiq miha buni hingare yahudi nge hukuma ei kiven li ilmihi annahum ya'khuduna rishwa emihu rishwatu nagane kan ene benge rishwa den ginandi miha korta rishwa denya masala nime ekam yahudi miha benge muhammad sallallahu alaihi wasallam gata gossiam rishwaten nagana ke masala saaf kodan yahudi broni hingare ekay faanu gata munafiq broni hingare yahudi nge shariat fattafaqa an ya'tiya kahinan min juhayna den emme fahum mi ararum demun ittifaqoi juhayna wanghage kahine gata shariat koranda fayatahakama ilay e faisala diuma kayfan emi hun edun ja ko am kahine den allah taala bawale alam tara ila alladhina zamanu kurim kiya diya hai kadayfana fenwada gannawane allah kadayfana bawale takicha kurim bawale takicha seema bejjam buna bayako hukum kurma faisala kurum beenu bejjam togo to faisala addat haminge bede ko de allah ge shariat munafiqun yahudi navre bodan nifaqa hulure nafrat trikurak ei yahudi miha allah shariat hingare ummad fan gadara kuna munafiq miha bunan hingare yahudi hingat hada wa subhanak allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakum allah khaira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh